başımda qarangıda dünya sirine Qarattında sıyıp yılmayın Yaktı bulup mina kurene Qarattında hutma sanılar Vaqtlı şağına buldu bit Kinetli biz yakışlısı yok elip Esirlik katırıp oldu bit Qarattında hutma sanılar Vaqtlı şağına buldu bit Kinetli biz yakışlısı yok elip Esirlik katırıp oldu bit Seyu barda tınlavutlar sünmez Bilsek bir yavanın kaderin Zengir kökte yaktı yıldızlarının Qabısıdın bitsin abin berin Qarattında utla sanılar Vaqtlı şağına bulda bit Kinetli biz yakışlısı yok elip Esirlik katırıp oldu bit Qarattında utla sanılar Kinetli biz yakışlısı yok elip Esirlik katırıp oldu bit Qarattında utla sanılar Vaqtlı şağına bulda bit Kinetli biz yakışlısı yok elip Esirlik katırıp oldu bit Kirerge yaraydır şet. Kirgensiz bit indi hanım. Nihayetten sizni toptum. Kim indi ol biz? Siz benim balamni asramağa olgan irben xotin. Siz yolboşasız hanım. Indi bala. Qoyan kelip bu sizin bala olsun. Bizde şit kişi balası yok. Siz benim ulumni ullaq qalğansız. Ansın sizge kim etti? Men topgan balanın on bilaginde mine var. Qızgılt түсте. Qoya benim balam. Birinchiden hanımefendi. Siz yolg'ish kirgansiz. Ikkinchidan agarda chindan da siz tashlab qoldirgan balani kimda bo'lsa ulliq qolgan ekan, ul sizga bu sirni shishirga tegish tugul edi. Agarda endi sizga bu sirni shishganlar ekan, sizni da sirni shishgan kishini da turmakda sog' bo'lg'is. Men o'z balam artından keldim. Baladan baş tartуу turundagı qog'ozga qo'l qo'yig'iz. Siz anglamadingiz axir. Шығып ketigiz deydim men sizga. Tarxun. Mine sizge $2000 balani beresiz de dokumentlarını o'zimiz öğretlerimiz. Hanımefendi, mende sotliq bala yok. Папаша не понимает. Не понимает, папаша. Ведь все равно заберем, ты понял? Нет ребенка. Eyteli, bilaginde meni var mı? Eyteymen! Ulan нахуй! Закон. Подписывай! Zakonga qarşı var. Ну ты меня достал. Куб суляшме, файдаю. Ты Уlan! достал, понял? Ulan! Hadi. Hadi. Kimler olar? Olar senin işete hadi. Hadi. Ne hanım? Siz tashlab ketgan bala. Soqir meni. Aның ko'zlari turmushdan ko'rmaydi. Hay Allah. Soqir. Nega to'xtab qoldingiz? Nega anga to'xtatlamaysan? Nega anga atlab qushonga olmaysan? Nega to'xtab qolding qabahat xotin? Bor ol qushonga. Olda quchoqlab kishi. Sen palashniga otmaysan. Ot.
Alыңız balаңызны. Алыңыз да кетіңіз мындан, аңладыңыз мы? Соқыр бала тапмадым. Жоқ. Маған ғарип бала керек. Жоқ. Керек. Allah'ım. Шондый матур езле. Көзлері тұман соқыр. Ну, че ты, ну, взяла бы, ведь замучилась бы, а? Бала тәрбиелерге язмаған екен шул. Да шатлан. Әйде, кеттік. Әтейім, Oğlum, бұл кімнер үйдесің? bular mı? Bu senin өз анаң еді, oğlum. Yok. Өз баласын ташлап кеткен ана менің әнем бола алмай, yok. Ләкин закон алар яғында шул, oğlum. Оларның бірсі де керек түгіл мен әтей. Сен болғанда әнесіз де яшарбыз әлі. Yaşarбыз, oğlum, yaşarбыз. Әтейім, Oğlum, әйді әлі. Бір шай ішіп келек. Кеттік. әйде, oğlum. Sen misiniz? İsen misiniz? Neler gına yok bizning uyda otasi. Yot da yo'q. Itoat da yo'q. Allaqachon tashlab ketgan bolalarini izlab yuriylar. Yilbitlar. Zakon yok karşı. Zakon ıslabı. Balalarını caniyesine de sanamıyorlar. Garipler iline eğlendi hazır bizning il. Матурки. Сен бұтана олай сездірмешегіне кірме. Мә, Рахмет. Кешір мені. Мен ішіне қорқытырға телемедім. Тағын ойна әлі. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на. сөздері де болса екен. İsen misiniz? Sen misin? Машина kızvatıldım elle. Yerdem kerakmiymi sizga? Siz машина түзете білесіз mi? Nishik deb aytirga? Esmas. Yali qabızib qarasiz. Yaxşı. Yali qabızig'iz. O, mana gaz. Ot, mana. Mana bo'ldi da. Rahmat Bekzor, bek tez түзеттіңіз. Men shunday usta mexanik endi. Siz bu tirada ishlaysizmi? Әйе, міне bu bankda. Bu bankda? Men de bit ol bankda. Lekin menim sizni negadir ko'rganim bo'lmadi. Men hali ko'pdan tug'ilgina o'rnashdim. Ipoteka bo'ligina. Yoring.
Birer narsa kerak bo'lsa murojaat etarsiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Ha. Menda teatrga bir ortiq bilet bor. Sizni chaqirgan mumkindir. Bunday usta mexanikni chaqiruvini kerak qolib bo'lmasin-da. Rahmat. Men teatrni o'ylab yaratam. Oysa kelishdik. Kelishdik. Sog' bo'linglar. Физкульт ура курсida. Selamın aldık. Hayda mısın böyle trenirovka? Biz de minde sizga qo'shilurman. Alloh bersa. Allah bersin. Hayır. Atası. Sözler giri. Ağın kaybetme. Yok canım. Yaşattı. Bir hatın bilen kurgenler. Şundan soqir balayda qang'irib o'tir. Avul xotinlar bilan gullat, iti. Avul xotinning irshadniki ekanini qo'yan bilasan. Ey Allah. Marja jingi. Rahmatullahning alfinuri bilan irshadni ol xotin qiz bilan o'bishib o'tirganini ko'rganlar mashinada. Yalğız er. Buydağı er. Belkim soqir balasına ona izlitirgandır. Bilmem. Aytemese qo'ydim. Siz bütün narsani kirga bir yaratasız şu. İrshad yengil aqlli kishi tugil. Ondan so'ng tilini dilsha shiqqiri. Men bitini sinab qarar ishingni aytdim otasi yara. Sen binde bir yüreğine tınladım la. Sen kurşu irşad turunda yaman söz etmezsin. Yok atası aytdim. İyi de buldu. Sinene şanamine şaramide Sinem yazmış minem yazmış O şarlarına hazır yalğız şarlayım Mini yalğıştım ahıra Mini yalğıştım Mini yalğıştım ahıra Ol şarlarını hazır yalğız şarlayım Mini yalğıştım ahırı yalğıştım Sine көрмей тұрған шақларымда Ufuklarda idi qarашым Köpek gündüz bugün kıyamet
яшы бақты. Мен адаштым ақыры, мен адаштым, мен адаштым ақыры, адаштым. Көпәкіні дүз бүгін қияшы бақты, мен адаштым ақыры, адаштым. Biz senin bilen koşandan beri tanışalı efendim. Bilmeyim көптен бұғайынды. 2 ay yarım da 8 gün. Ой, бухгалтерия. Зря, что ли, мен финансово-экономическийni bitirip bankta işleyim. Күніне, ойына, сағатына қадар істе қалдырға керек бейді. Minutuna hatlı. 9 tulup 10 minut idi. Bir күнні ішке келем, капотын ашқан машина янда bir güzel azaplana. Seni avlar için. Men maşinanın motorun yürü kabulmasızlığı işledim de. Yigit avlayım. Sen kilibлекtin şu qarmaqqa. Өз ғымырымда қармақларға көбілеттім енді. Maqtanasın böyle şimdi, onda şulay bildim. İkisi de vardır. Ақыры жоғалттым, мен жоғалттым ақыры, Ашығасың? Meni үйде күтелер. Xatının? Қатыным yok benim deyip ayттым бет енді мен саңа Лилия. Әнейін күте. Әнейіңнен қорқасыңдыр. Шуңа күрә мені де үйге шақырмайсың. Әнейім де yok benim. Мен сені үйге шақырсам, мені ташларсың деп қорқам. Не үшін? Ұлым бар менің. Ол ғарип. Ғарип? Сен меңа бұл турда сөйлегенің болмады? Ол тумыштан соқыр. Соқыр? Сен аны ялғызын ғына қалдырып ересің ме? Соң кеттіп тезірек. Қоя. Сенің үйге тезірек. Бәлкі ол аштыр, бәлкі ол қорқа тұрғандыр. Әйде. Рахимет. Міне біздің Фатир. Әтей? Әтей, сен қайттың ма? Нектір бүгін соңға қалдың? Ғафойт ұлым. Мен бүгін қонақ алып қайттым. Қонақ? Әйе. Ол апа кіші ме? Апа кіші. Таныш бұл. Менің ұлым Камил. Сен Камил? Сәмсіз. О, дисклар. Рахмет, апа. Бұл Вивальди концертінің язмалары. Апа, меңа Вагнер ұшай. Вагнер музыкасы сеңа ауыр бола түгілмісің? Йоқ, Вагнер нәт менікі. Қаралы ұлым. Сен біздің ешік түбінде тұтып, ашқа өтірмекші боласың ба? Жоқ енді. Қазір кухняға кіріп бірер нәрсе әзірлейбіз де. Сіздің музыка зауқыңыз турында шунда сөйлесеміз, ярай ма? Кешіріңіз. Әтей, Ұлым. сен менің шайымды әзірлемәссің ме? Әзірлейм, енді ұлым әзірлейм. Мен де шай ол. Бүтнік білән, Мелиса білән. О, мен ярата тұрған шай ішесіз екен. Шыннан да ма? Алай болған шайдағыз кухняға неге мында тұрамыз? Әйде. Әйде ұлым. Мына сіздің тәмнің шайығыз да пішті бұғай. Ах, исләрі де исләрі. Әлі ұлым, әшеп жібәр әлі өзіңнің тәмнің шайларыңды. Камил, сеңа салат үстеймін? Йоқ, рахмет. Алайса мен сеңа банан шыштартып берем. Йоқ, апа, мен құшландым, рахмет. Әтей, сен... Ұлам, сен нәрсе? Жар енді қойғырма, Соғырақ бұлғалы болма. оланды қалдар.
Мен бір вақытында юбилейға барған едім. Юбилейға 4 кесегін сузам деген едім. Шалбарына түсті де кетті. Менің шалбарға түскен шекілді. Юбилер андан соң шалбарын салдылар. Сүлгіге ұранып жүрді кеш бойына. Нүксің оның алмашқа бөтеніштаны болмаған мекен не? Болмағандыр еді. Ona belki kızık yazarı şey olay işlegen. Камил мені қабыл етмеді бұғай. Ашықма, тұра бара күні бер. Ол меңа бекте ұшады. Ол сеңа ұшағын. Мен аның біле бір бөлмеге ятырмын. Сен менің караватқа ятырсың. Келіштік ме? Келіштік. Olan, sen неге ұйықламайсың? Сен неге ұйықламайсың ати? Мен сенің yanға ұйықларға деп кірдім. Неге соң сен теге опа білен бір бөлмеде ұйықламайсың? Бұл бит әлі менің қатыным. Сенің әнең түгел. Сен аны бары бір яратасың. Сен үйленерге де жиынасың. Көріп тұрам ішінде әти. Әти, Ал балам. мен аңа опа дейіп дәшім ме? Әне шек тілейсің. Әне деп дәрсің де ярды. Yok. Әне демемін мен. Әнелер алар тошлап кете. Бұл тошламасын енді бізні. Сені де тошламасын, мені де тошламасын. Мен аңа опа ғана дейермін, ем әти? Иқтиярың нешек тілейсің? Шулай айтерсің. Ярар, тыныштық әти. Сен ада шулай олым. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Балалар, шекшерге. Қоймақ пішірдім. Апа, тыңлағыз әлі. Мен күй шығарды. Мен сілерді таптым. Композитор не еді? Тыңлайым. Бар бәхетні күрә білігәді, сақлай білігәді біз барын. Бәхет бит ой якын кішің болса, бөлішірге сенің маңзарын. Бәхет бит ой якын
la 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 Var бәхетне күрә белгән Матур урыннар. Әйе, мен мында гел киләйдем. Уйланырга, хыялланырга. Бәхет сине аңлар кешең Мин элек мында гел килә торган идем. Уйланып йөрергә, мында матур, тыныч, төрле хыяллар. Нинди хыяллар инде ул җаным. Сөйгән ярым белән шушы матур табигать кочагына килеп, аңа шигырьләр укырга. Ой, җаным. Син бик нечкә күңелле романтик икәнсең. Хыялларың тормышка ашты. Әйдә, шигырыңны укы инде. Гашыйк шулдыр. Хак юлында гашыйк булса, кавышу теләп җан күңелен курбан кылса, бу дөньяны күзгә алмас хәлдә булса, гашыйклар тик хак юлына керер булыр. Гашыйк кеше хакка лаек булса кирәк. Мәхәббәт дин күңеләнең тулса кирәк. Искиткеч матур шигырь. Үзем, теге вакыт рәсүлләргә баргач, мин синең бала белән уйнаганыңны күзәтеп тордым. Син бик бәхетле идең шул чакта. Үз балаң булгач, синән ничек яратачагыңны күз алдыма китердем. Сине бәхетле итәсем килә. Ни турында хыяллана идең? Хыяллар күп инде. Кызганыч, язмыш хыялларны үзгәртеп ташлыш. Ничек кенә булмасын. Тормышны бар булганы белән яратырга кирәк. Беренче тапкыр Камилнең шушылай шатланган, уйнаган чагын күрәм. Рәхмәт сиңа, Лилия. Бар бәхетне күрә белгән Югатмыйча яшик без баран Бәхет сине аңлар кешең Тәмне булганмы, улым? Ай, тәмне булган бу. Телләреңне җутарсың малай. Моннан соң һәр якшәмбе көнне табигатькә чыгачакбыз. Җитәр өйдә тузан иснәп ятырга. Дөрес әйтәсең, әнкәсе. Әле харатланын, шашлык кыздырырбыз, име? Киләсе атнада көлдә ысланган балык булачак. Ансы тагы да тәмнерәк әле ул. Име? Ие. Алай булгач, балыкка барабыз, име? Ие, ләйсәнне дә үзебез белән алабыз. Мин дә барам. Син дә бар. Әнкәсе, синне. Синнән башка булмый монда? Тутарга өйрәнәм. La 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 Мәзәк сөйлим бе? Әйдәр ул. Тыңлап карыйк әле. Ике сукыр сугышалар икән. Сугышалар икән. Бер сукыр икенчесенә. Тик соң син миңа күзеңне акайтып карап каттың ди. Кызык булды ул. Иршат!
Нәрсе болды дейм айтыңыз. Янишек. Инфаркт. Һәм беренчесе генә түгел икән. Кызганыч, саклап кала алмадым. Бу документлар сезгә. Камил, әйдә өйгә китик. Озакламый караңгы төшә әйдә. Миңа күптәндән караңгы төшкән инде. Мин әтине көтәм Ләйсән. Әтиң кайтмый бит инде. Мин беләм Ләйсән. Беләм. Ләйсән. Җырла әле Ләйсән. Бар бәхетне күрә белик әле. Саклый белик әле без барын. Мәхәт бит о якын кешең булса, бүлешергә синең манзарың. Бәхет yakın kişin bulsa, buluşurga senin manzarın. Җырла Ләйсән, җырла. Слушай, туктады сен, а? Ну, что получается? Атасы өлген. Бала өз анасына қала. А что получается? Что получается? Бала да, квартира да. Сенікі была. Что тут переживать? Мин ана хукукунан мәхрум ителмәгән. Мәрхүмнең хатыны булудан да туктамаган. Закон минем якта. 13 ел буе баланы карамадың. Айрылгач килеп хәлен дә белмәдең. Закон бала хакын яклый. Тик торыгыз әле. Әйтерсез янында Камил юк. Бала кемне сайдай, шунысы аңа. Ана була. Камил, бәгъркәем, үз сүзеңне әйт. Үлгән артыннан үлеп булмый бит җаным. Лилия апа аны карады. Аның монда пропискасы юк. Аларның ЗАГСлары юк. Алар язылышмаган. Ул нинди хатын да, ул нинди ана булсын ди. Вот. Лилия апа, сез нигә эндәшмисез? Сезнең хакыгыз юкмы монда? Мин монда язылмаган шул. Никахыбыз бар, ЗАГСыбыз юк. Минем бу йортка да, бу балага да бер нинди дә хакым юк. Минем әйберләрем әзер, машина көтә. Мин бит сине таптым. Сине калдырып, мин бик каты ялгышканмын. Мин синең яныңа күчеп килермен. Без икәүләшеп яшәрбез. Гафу ит мине, балам. Туктагыз әле. Аны 13 ел буе мин карадым.
Yıkısız tünlerini min onun yanından gitmedim. Min anı taptım. Emin 13 yıl boyu karadım. Min anı tapmagan bulsam, o bütünley bulmasıydı. Туктагыз. Ябыгыз. Sana avızlarıгызны. Bu uyda men үзәнием белән калачакмын. Камил, бәгъркәем, кем соң синең үз аңа? Менә минем үзәнем. Балам. Sabıyım, бәгъркәем. Җаный. Хөкүмәт тә, сез дә миннән бу баланы тартып ала аласыз. Ләкин Камил мине сойлады. Ул миңа әни дип дәште. Димәк, ул минем белән калачак. Мин аңа ана булырга тиеш. Башка моңа берәүнең дә хакы юк. Әнкәй. Зинһар мине ташлама, әнкәй. Мин сине ташлый аламмы, балам? Без монда өчәү бергә калачакбыз. Булачак сеңлең энең тугач, әтиеңнең йортында өчәү бергә калырбыз. Әнкәй. Синең бәбиең булачакмы? Минем энем булачакмы? Булачак, Алла бирсә. Без өчәү булачакбыз. Bu dünyada yaşav yemişim, karışıp da jingim. Benim enem bit bu. Yetimlerinin koyaşlı köklerin, kara balat kilip kaplagan. Yetim kalanlarga şey yazılmış, şişmesinden sular şerge. Yetim bala gül kimsen hep yaşır, gül kimsen hep ömür kişirir. Sağılğanda etidip de şuun, tatlı kışlar